sakit saangnya loose frasa kemudian dulu kita beli akhirnya seperti phone Android itu itu nanti lah scam dia ngatan senang nih ya bakal naik hal ngalas sakut saang nih ke stand seperti itu dekat double stand bomblong hira mentang supat saang tuh ngawan sim jang ngawan pick up dia hang tuh hi besim pick up ulah dekat side stand dia kena ke TVS dan perak stand kam start ke skuti tentang hafal brio ngakol ino pipe hira pian penivi ka dekat ieu mah itu side stand ngate betul bangun weng ru ngamla arah ngala sulit buat nomor we pas double stand ke badkut layu kalau kut senang po madan ngala penyeng jenjar ke menora frasa ke madan dulu ngala sengiat marway ngapat nangnya nangnya seat sikti sikti nangnya ngiat ke kamera itu buat nah loose dalip ner start simple dalip mentang ablik pick up so si jaka mempenyang kemana lah angkatan idea ibu saya gini tiar dia ini jengkem ya lah beriura tak kedama ngalalit siang ngelawan raknya tulai mentarunia pentan ngan pelat junia ya kan istilahnya di bawah dia kemudian saya terang kalau dikut dah ya lisim na ambil saya glove om tasing habis karpet awak talak apa je rasan lisim karpet selesai ya start lah sini tu lah bakal apa glove lah butuhnya glove lah kam sama ada mau tolong kan berpeng lala betul lah kita beli akhirnya seperti phone Android itu kita ini kan kawan pun di DW lah mana di beri yang nanti baca jalan kuasa ikas mah
karpet. Sana pelajar ah. Siap ya. Ngar kena pelara sedikit buang ikong bener pelang lara pelajar betul nih kemana sih saya hati apa itu mah ya Stop, ada betul lah. Menempatkan mereka studi bah nggak habis deliver sa iwikang, kami ajan hi. Dengan seskor, betul lah ini ada ini. Ada ikan hiang tengah di air dah. Cuma habis dulu sa karpet pan. Nah, punya sarungnya. The next day. Lajak kan kapat, wat sih room yora, na TVS room yora, tapi tip ngiliak mana? Indian juga style. Ya kai, mulai ke benang avion skuti dah. Jadi cai geliti ini mulai ke besar. Nak kemarin tu por politeknik siapin ni. Dan hi kali tambah sutra lah. Kam dalang hui re kum sana masang le. Tu apa politeknik hi? Affair lut. Biti dukan. Ahem. Politeknik lu affair hai try. Apa isu lah kan nas nem tu ane. Dukan ni kong ru lah khang ne. Ikang tu mentah sipur na. Hang ni ngasuan bang pusla be man kapur. Oh, la play dukan temayu na. Salon. Dukan temai. Tu politeknik. Orang kerkhana roh ni kerkhana building. Tu giat politeknik. Tang ilang kumjui hidup. Ini jaga lakai table tennis, di hang ni hi, pengalakai sim nikong de. Lames lakwa biang tu kapuar panuan puli biang hapol teknik, jadi strategi puar. One eternity later. Tentu pi, kaskuti tengah ada wansna, tengah kawai kebab pair ngale di hang ni side stand. Ngalapai iki ban pen bypass no ka sensor. Mga ko akan start bigas kutila da dan kumnya. Kalau suk semua pelan yang aman ban start entah. Bentar na side stand. On wood. Tip top. Tuh kan. Alongan entah. Gimana? Tu masuk mentah. Tengah yang pengikut nak ni ke video, tapi customer banyak skuti, ban deliver banyak sebab tambah dalam puhi kam servicing te asmungnya sautat. Tambah tu ada teman-teman lah biang TikTok. Tambah video haduk ni ada kubli sibun, but snubhas like dan subscribe kan nyarap sibun yang nang yo mesti mesti mencenam kini video nang esok mat. Kubli sibun.